Алексей Фигор, Алла Вишнушку, Сакрыш, ек класс. Шештен миши, чуваш аджины. Бәлдер мана тыван шыржывым, хыжан кыдардың халықна, учілгіне хват кіртмешкін, тінжіне келіне ұвылна, квартиргелі, чуваш аджи, сассуна бар, тұқсаңында санағы деші, килзем, эспу, шукмар, жасра килзе хватлық кетчі, чувашын кабыр челгіне, шундардыр шулымлы, кыварлы, челгюшінсен черризіне. Эмерлеге ядусан юлі, шубашкардан кавалдыран, шергю, чикме, едерне урлы, юрруза сыйга айзан. Чуваш челги осты, кыварлы черю сан сисеченне, шанады, эмеде усрады, эскили, кили тенчине.